شہید بے نظیر بھٹو شانزمی سال روز مروچی برجم دارک ہو گئے بے نظیر بھٹو پاکستان اولی زالبول مزن وزیر بتا بے نظیر بھٹو ایشیا ہم زالبول رخشون وڑا پاکستان پجار بتا پاکستان اولی انقلابی لیڈر ذوالفقار بھٹو جنک بھوگسا با آئی زند سیاسی چسو ایرا گوستک بے نظیر بھٹو پاکستانی سیاستہ حاصل مقام حاصل بتا سیون شریفہ انڈس ہائی وے مانجھند نزدیکا تیز رو کے کار گاڑی اوین نیاما ڈک ورگسابا یک چکا ہوا 6 مردم بیران 15 مردم ٹپی ہم بتا ٹپی یعنی تہا چکو زالبول ہم ہوارا لاش ٹپی تعلقہ اسپتال مانجھندا سرکنک بیتگاں وینا چا سیون شریفہ کراچی آہا کبوتا بانی پی ٹی آئی عمران خان لاہور چا کاغذات نامزدگی سر اعتراض جم کنک بیتا لزکی چنکاری 2024 درگتا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپد بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کاغذات نامزدگی سر اعتراض جم کنک بیتا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو مسلم لیگ نون چیف آرگنائزر مریم نواز کاغذات نامزدگی سر اعتراض جتک شہری محمد ایازا بلاول بھٹو کاغذات نامزدگی سر اعتراض جس کو تک درخواست گزار گشتک کہ بلاول بھٹو زرداری کاغذات نامزدگی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کو تک پنجاب مچ ادارو کی سر وزیر محسن نقوی وساچا ڈننے جوانی ریسرچ نیز میانستمانی برادری اچھا کمکے لوٹ کرنگے فیصلہ کنک بیتا ادارو کی سر وزیر پنجاب محسن نقوی گشتک کے اندازہ جنگا مجھے گرودار بتنکا اسلام آباد ہائی کورٹا بلوچ لانگ مارچ ہواری مردمانی دستگیری کی ساسی 4 بلوچ نودر بارانی پجار پریڈے فرماندہ تک کیس پوچھدار کے نیامہ اسلام آباد ہائی کورٹا ایس ایس ٹی آپریشن اسلام آباد پیش تک وکیل گوشگین کے مارچ ہواری مردم اسلام آباد دستگیر کنگو تک آہانی سرا واٹر کینن آر سی گیس کارورز کنگ بیتا کوئٹہ دمک نوا کلیہ پولیس موبائل سرا ارشد 2 پولیس کارندہ ہوار 5 مردم ٹپی پولیس ردا نوا کلیہ مین چوک نزدیکا گشت نیامہ پولیس وین سرا ناشناسی ملزمہ ارش کو تگو جستگاں بم ٹرک تک گوادر حق دو تحریک نیمگا ہزارانی کے ساسا محلوق دگانی سرا درتکک و موٹر سائیکل رواں کی کش تک رواں کی جاوید کمپلیکس اچھا درتکک و شہید لالا ہمی چوکا آسر بیتا حق دو تحریک سروک مولانا ہدایت الرحمان گشگی کہ 26 دسمبر 2022 محلوق کے سرا لٹ کٹ کنک بتا سرکار نلوٹیت کے بلوچستان جیڑا گشگی وار ببا پاکستان تحریک انصاف رہشون شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیلہ دستگیر کنک بیتا پنجاب پولیس مسجد نفری تھانہ آرے بازار پولیس اڈیالہ جیلہ سر بیتا اے درگتا پولیس سے گشگین کہ گستگی روچا شاہ محمود قریشی نظر بندی آرڈر شنگ کنک بیتا نظر بندی آرڈر 9 مئی ویلانی پٹ پولے کنگی گشک بیتا مسلم لیگ نون رہشون رانا ثناء اللہ گوشگین کی مسیح ایڈجسٹمنٹ گپا کن گئیں گچنکاری الائنس جوڑ کنگا نہیں پی ٹی آئی ڈرامہ کنو کی پارٹی گچنکاری مہم بنداتی دا روچانی تہا پی ٹی آئی زان کے کجا اشتاتا تیسرے کی بنجائی وزیر نون لیگ رہشون خواجہ آصف گشتک کہ ماں 2/3 اکثریتا گچنکا یسوب مند بائیں ماں گچنکاریاں صوبائی و قومی اسمبلیاں 2/3 اکثریتا سوم مند بھت کنے انچے سرکار جوڑ کنک بی شتہا قومی اتفاق رائے بی اسرائیلی فوجہ غزہ جتائی دمگا گستگی 24 کلاکا نینیاما صدا گیش ارش کتک
ارشا 240 گیش مردم ویران حالانی ردا خان یونسا لوگان سرا ارش کنگ بوتا و بعضی فلسطینی شہید بوگے حالے نصیر آباد ڈیرہ مراد جمالی ہیڈ کوارٹر شہر بوگا ابے سیوریج سسٹم اچھا زباری سیوریج نالیانی بند بوگی سبا مین بازار تہا گٹر لیگار آپ مدام تالانا چریشی سبا لس مخلوقہ ہوار دکاندار ہم جنجالانی آماچا سرکار و انتظامیہ محلوقہ روی دیگا بھی صوبہ مسوگا گیس پریشر کمی اور لائن لوڈ شیڈنگ کے سبب محلوق ساڑھتی اچھا رکھا کے واسطہ سٹوپ کارورز کرگا لاچارے مستوگا موسم ہمیں چو ساڑھتی کہ محلوق عبید ہیٹر اور سٹوپا گزارا کتنا کا یک نیمگیا گیس پریشر کمی اور دومی نیمگا لائن لوڈ شیڈنگ چریش سبب محلوق جنجالانی آما چاہتے کراچی ہمک روچ یکنا یک ٹریفک ویلا مردم بیران با ٹریفک ویلا ہمک روچ بنیادہ 32 مردم چپتی بھی شتہا ابتاد 2 موٹر سائیکل سوارین کراچی سال 2023 ٹریفک ویلا نتہا گیشی بتا ای سالہ ابسط 58 مردم جتائیں ٹریفک ویلا بیران بتا شہداد کوٹا گیجن کاریانی چستو اید بڑھ جاہیں بلے اشیاء بید نیزگار مردمانی جنجال گیش بہانا محلوق اچھنے مگا ریلیف رسگنے گران نہادیہ محلوق تکان سر کو تک نیزگار طبقہ گران نہادیہ سرین پروش کو تک ملکہ خام تیل درآمدات بڑھ جاہیں مالی سال اولی 5 ماہا سالانہ بنا 10% کمی ریکارڈ کرنے بتا حساب و داد ردا نومبر 2023 مدتا خام تیل درآمدات سرا 2.05 ارب ڈالر زر مبادلہ بتا